the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewra. Okay, so Siana, like many calls and messages and concerned people asking me questions about one Xandy TVB video be on my. I haven't granted any interview concerning my marriage. Men kaisa makan baby so say ma warrior egu. And for this reason, I have called the said blogger or whatever, YouTube channel or whatever. Send ye TBA no omumbe correct it. No one can more be answer say a yomo no mabo mutrim edia kasa asem no. Because my husband that I know have like ungranted any interview or on country will be as a wajaware. Neither have I said anything of that sort to anybody. It's why wouldn't now be fast as me. Say we are blogger, say we are wine. Now they are to website nyakupon bet suyawoka. And I am saying this very clear. Xandy TV deben no more YouTube no more create such story just to gain whatever attention they want to gain. May I say if you did this to bring me pain and misery, may you receive it more abundantly. Whatever you have said, na emfi me ho, na men kan chere mo mu bia so say ma ware egu, na mo gina ho no mo, na mo kan fa me ho. I am saying this. May the gods of my hometown, me sama mama me kru mabosom, me sama mama me kru mabosom, e di mo asefo. Ene mo want to asufo nyina e de ye nase e de ma me krom bosom me ntwen e ma mo megu me hofin me ntwen e ma mo meka asem so ento me so me ntwen e ma mo meka kwasi asem bia na mo mfa mo hu so ni me can we na masa anybody who knows anybody oye adwuma e wo sa Xandy de from the presenter now can say no boni trim can say no san kwasi asem no kan ye no me de sa presenter no e de ba for ye ma me kuma bosom this Christmas season me de ne ma wa wo mo ene nia onwo ye me de ne na wodie me de ne womb na wodie e de ye enase e de ma me krom abosom me samano e ma me papa samai Emaninya enija ye friend eniji e wasase yiso. Oya ubia wakose me. Pain bia wakose me. Obe repeat eno times 100. Obe bre ama owo kra apono. Presenter na oye sa video no. Presenter na oye sa video no. And the entire crew na omuwo Xandy YouTube de ben no me de omu nyina e de ye enase e de ma me krom abosom omu be bre omu nsam sika be se kenten yare e be pu omu be bre chese buafuo e be ye omu den se men kan ye na mo se me na maka o se me say
papa no bi nti no me ntimi nware ena me ntimi nkɔ kitchen kɔ yedua ne ma me kunu emma ne ndi mate meme se menkae na se wabɔ wutrim akasa asɛm yi e de ato me so a ubebre obrae ka se obrae fe ne bre wo hu ubebre asɛm bre bia wo ebusu mu ubebre asɛm obre bia wo ebusu mu wo busuafo nyinaa mede mu nyinaa e de hye me kroma bosomase na ansa na wo benu hu wo video na waye no ho na aka chiri because I won't be ready to forgive you. I just say we try nsuo ekokete krache ekobisa bosom na e wo ho na sen na ne e wo ho bia waye ansa na yadane no me wia me ngunsa e wo ha e ma mu nka se me gunsa ma bonu dia wo social media so me gunsa e wo chiri me wia me gunsa no e wo chiri. Next time obe her story bia obe free to confirm before you turn this your blessing now into say me no problem o marry mu a GH page ℂurs𝒆s enkonkonsa samike@manners.com omo eye me bloggers a me follow o maka say this is the problem omo promote bibia they would call me no me bisa me eyampa na okay. Eyampana real life GH e ma me modua kra say what if I relate me relate na nkobe nyansa de me mebusuafo nya nyansafo e ma me modua e ma me yes kitekra chipa e ma me modua ma fremu aka cha mo say this is it mo say mo delete video no Most delete video no and I'm messing mate but money video to retract whatever you said because I am trying to mocha me na me posting my picture na man kase me jaya ware and I'm wafa and I don't montro and enkwasi asem and I'm working ka me ho I don't have a problem but me come and want to say mo bebre whatever pain you have caused me with your video. May you receive that pain in a millionfold. Motiwe. Niamo pa eye Xandy awarigu. Niamo pa eye Xandy awarigu. Niamo pa eye problems and na Xandy ho abasem. And na Xandy ho just to create enemies for me. Just to create problems for me. Me nka hwe mo. Nya me wa meka bia no, ene na meka wa he me wi a nya me ye wa chire no. Eno no. Me wi a nya me ye wa chire no. Eno no. Ene nti me kama mo ate ase. Says as in the Cash TV ne wo YouTube no mwasem ena meka na saa no me say presenter na oye from presenter no ebisi the last person that was a edwumu ho no me sama mo nyina de makraccident ebosom emfa mo nye nase for this Christmas. On famunye nasie for brunye mo bebra to the extent say yare krampo ebe pomo ahochira ye fe na ahochire eno ene ebe locate mo. Hello, yes, mele upstairs. Yeah. Okay, yeah. Don't pound it. Oh yeah, obia. Mudi apre me biano.
may you reap it in a million folds. Obre yare amanye enimguasie entomo. Se mo peme enimguasie no. The presenter se wo peme enimguasie no. Se enimguasie ni bianto. Oya obia wo pese me femu bia no eni bi emra so. Ube bre amayare ni owo kra apo. Ube sre ansa na wedidi. Ensuo krampo ntimi emfa wo minimu. Na meka wei etwato. Se me nka kire wo se megya ware na wo say me na meka na waye ho video just to create whatever content. Now there are 2 YouTube channels so edidia. Unum nsuo a ensuo entrao. Utwaka akwemu aka mbo. Udu nan esi anyoa sand eswa. Emfa wo se eja. Ohu je eye meden kaye no ebegu nsa wo fom. Next time more per content you would make inquiries and sana why the major prophet kum chacha. On se me catch was say bomoden na hwe too much GH. On se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura